uba mathalente ahlukaniswa ngeqiniso ngabe sidlala sodwa kubathi amandla ukalimane nasemsebenzini awalingana amandla uba mathalente ahlukaniswa ngeqiniso ngabe sidlala sodwa kubathi amandla awalingana nasemsebenzini awalingana amandla uba mathalente ahlukaniswa ngeqiniso ngabe sidlala sodwa kubathi ekhatheni mina ngiyabheja ngamehlo amafeje sindekala ngiyala mina ngiyabheja ngamehlo mina ngiyabheja ngamehlo amafeje sindekala ngiyala Cabanga ukuthi okuningi ade sifisa ukuveza namhlanje kutheni kudlulile inkulu kakhulu le price mangathiwa le mali uyiconverter into cash imali ebiza le quantum ungabona ukuthi iprice enkulu ehlela umaskandi kulonyaka katheni ayikho iprice edlula le ayikho iprice edlula le akekho umaskandi owawina iprice edlula le generation yethu engabikho umaskandi oyawinayo ikwenzeka kwakhona abanye abawinayo ama-14 siyakubonga nalokho intense so engathi incimbi efana nale ingajwayeleka abanye abashili engathi bengawuhlelela umaskandi siyayifuna